cyane muri ibi bice n'ubundi mu birometero 10 yagerageje gusubizaho inyuma Fardc ariko n'ubundi iracyabera mu birometero 10 we usatira umujyi wa Uvira. Ni imirwano ikomeye kandi ikomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo Fardc. Kugeza mu misozi itandukanye ikikije Uvira, urusaku rw'amabombe ruraturika ndetse no mu bibaya bitandukanye bikikije umujyi wa Uvira, ubwoba ni bwinshi mu baturage. Bijya gutangira kandi bijya guhinduka byatangiye ubwo Fardc yihaga gahunda yo kugira ngo ikomeze yisubize ibice bitandukanye yambuwe na M23. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba bahuza ibijyanye n'ibyaraye bibereye igoma ijambo ryavuzwe na General Sultan Emmanuel Makenga ndetse na Colonel Onanga uyobora Alliance Fleuve Congo. Bikaba bigaragaza ishusho y'umwaka 2026 nk'umwaka ushobora kuba mu rugamba rushobora kugera kure. Bamwe bahise bitangira kwikanga ati karabaye katanga imirwano igiye kwinjirayo, ibintu bigiye kuba bibi cyane, ibihugu by'amahanga bigiye kuza kurwanira mu gihugu cyacu. Mana ishobora byose waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka dutabare. Ni bamwe rero mu bafite umutima bagaragaza ko mu gihe intambara ikomeye yaba yinje katanga ibihugu bikomeye ku isi byatangira kuba byaza kurwana. Ni mu gihe abandi rero kuri bari kuvuga bati uyu mwaka wa 2026 ni umwaka ushobora kuzaba mubi cyane, urugamba rushobora kuzangiza byinshi, kuko nyuma y'uko sosiyete z'abanyamerika zeguriwe ibirombe imyaka 99 aba ntabwo bazemera guhara inyungu zabo, bazatera inkunga igisirikare cya leta ya Congo, urugamba ruzaba rubi cyane, abaturage bazapfa. Sibyo gusa rero kandi imiborogo ndetse n'amarira bikomeje kugenda bigaragara. Abari muri mu nkambi Burundi bo bakomeje kugenda bapfa umusubirizo biturutse ku nzara, korera ndetse n'amacinya biri kuvuza ubuhuha, kuko rero imiryango itabara bababaye mu Burundi bigaragaza. Sibyo gusa kandi umutekano wakajwe ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho bitangazwa ndetse binemezwa ko hari amarondo y'ijoro ari kugenda ashyirwa mu bice bitandukanye by'u Burundi, ibyatumye abaturage bashya ubwoba. Abandi rero bikaba biri kubagiraho ingaruka, kuko kuri ubu batakibasha kubona uko bakora biteyewe nuko barara amajoro. Abaturage bo muri Kirundo baravuga ko ibintu bibabaje cyane, ndetse umuturage wo mu gace kayitwa Mugendo yagize ati bahora batubwira ko ibitero bishobora kutugeraho igihe cyose icyo ari cyo cyose, bigatuma duhora mu bwoba. Nibitangazwa n'abaturage mu gihe kandi bitangazwa ko utabashije kurara irondo yishyuzwa kayabo k'amafaranga. Ibi ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi ingaruka z'amarondo ku bukungu bw'abaturage zigaragara cyane, nk'uko umuhinzi wo ku musozi wahitwa Gaturanda yagize ati iyo urebye ijoro ryose uri ku irondo, umunsi ukurikiyeho umara uryamye ntushobore kujya mu mirima cyangwa se ku isoko. Ibi byatumye umusaruro ugabanuka mu miryango myinshi yacu, twasubiye inyuma kubera imibereho y'ubwoba, aho rero ubuyobozi bwaduteguje ko tugiye kwinjira mu ntambara. Ibi rero nibyo abaturage batuye muri ibice batangaza, bakagaragaza ko ibijyanye n'umutekano bizagiye bivugwa ko biri kugenda bikurikiranwa, bituma ubuzima bwabo butagenda neza. Ni mu gihe kandi local informers mu gihugu cy'u Burundi ziratubwira ko kuri ubu Burundi buri kugenda buzana ibikoresho byinshi bya gisirikare mu buryo butandukanye. Ukora kuri aeroport ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yambwiye uti Mutama, ici c'est dépôt de munitions, il y a les avions qui yambwiye uti mbese mu bagambo bivuze mu Kinyarwanda yambwiye ati ahangaha hahindutse depo y'intwaro. Buri munsi twakira dupakurura indege za Antonov zituruka i Kinshasa zizana intwaro. Biragaragara ko Burundi buri kwitegura ikintu kidasanzwe. Nibi rero yavuze agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi abari ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bitandukanye mu misozi icungamiye Uvira baravuga ko kuri ubu ngubu bakomeje kugenda hagaragara kongerwa kw'abasirikare, yaba ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa Fardc. Roko informa wacuriye yatubwiye uti ndibyo muri ibi bice biragaragara ko M23 ikomeje kugenda ihangana bikomeye n'imbaraga Fardc yongereye. Ibyatumye kuri ubu dukora ibishoboka byose tugakomeza kugenda
twongera imbaraga ndetse tunongera ibijyanye no kugira ngo turwane ni ibitangazwa na undercover ku ruhande rwa M23. ni mu gihe rero ibyavugiye Goma bagize ati chez camarade la sécurité crée l'opportunité entre l'investissement crée de l'emploi garantit de la stabilité. C'est la seule vérité que nous sommes en terrain de bataille. Le AFC est une pensée sûrement une force de libération, c'est une force de gouvernance, une force de réforme, une force de l'écoute du peuple. Nous construisons une économie avec le peuple et pour le peuple fondée sur la justice, la production et la dignité. ni ibyatangajwe na Fred Kanati, coordinateur conjoint en charge de questions économiques et financières et mobilisation, n'ushinzwe rero ibijyanye n'ibibazo by'ubukungu ndetse n'imari muri AFC. yagaragaje rero ikigomba gukorwa. Twitega iki banywanyi? muze turamburana ipaji ikomeye yanditseho amakuru atosuye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabiri kugenda biba hagati ku murongo wa telefoni turi kumwe na bwana Safari Roko Informaz wacu ugiye kutubwira ibiri kubera kuri tere duhereye muri Sud Kivu. Bwana Safari, wongeye waramutse neza? Safari arumbwiye uti hejuru y'imisozi ya Uvira urugamba rwakomeye, bihagaze gute? Icyo nakubwira cyo ni imirwano ikomeje gufatiranisha n'ubundi ihuriro rya AVIS ndetse n'ihuriro rya Fardc. Yego. Ikomeje kugenda yipushinga mu magenga. Nakubwira ko n'ubundi haburwaho gatoya, muzi ko haburaga ibirometero bikeya ngo bagere mu mujyi wa Uvira, ariko magingo ya M23 yapushinze iri huriro rya Fardc n'ingabo z'u Burundi. Yego. Bwana Safari uratwumva? Ndi kubumva, ngurumva hasigaye igihe gitoya cyane ku rwego ku buryo ubu tuvugana haburaga ibirometero 6 byonyine, ariko urumva ko M23 yakoze imbaraga z'umurengera, ikaba yabo yazipushinze nyine ikongeraho igakuramo ibirometero bigera muri rino. Ubu harabura ibirometero 10 n'ubundi n'imirwano iri kubera. Yego. Urumva rero ni ibintu bitoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. Imirwano ikomeje kugenda ikomera, abaturage bari kwimuka. Ubu bice byibasiwe cyane kuruta ibindi ni ibihe bwana Safari? Safari biracika ntabwo tukumva. Ni ikibazo cy'ihuza nzira. Yego. Ariko cyo nakubwira cyo imirwano irakomeye kandi irakomeje. Yego. Nakubwira ko mu magingo aya nakubwira iri kubera mu bice bya Mwenga. Yego. Mwenga nakubwira imirwano iriyo ishaka kubohora imbohe n'ubundi z'abarundi ziboheyeyo. Nakuba ko ariyo batari byagenze gute kugira zibohe bwana Safari? Ni muri cyaje imirwano n'ubundi M23 kumana. Yego. Niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zigabanya ibitero bikomeye. Yego. Ariko nyine M23 yarazigumanye magingo ya iyo wumva ababivuga bavuga ko bishoboka ko baba baragiye nyine mu buryo bwabo bw'inuza. Safari wongera ijwi ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira nti bashobora kuba bariyunze kunuza kuri iki gisirikare cya AFC, ariko bakaba baravuye muri Fdnb bakajya muri Fardc muri M23. Kuko niko bimeze, kukubwira bataye ebyiri zose ziri aho ngaho zimaze hafi ibyumweru bimaze kuba biragenda, ukwezi kugiye gushira, birarengaho 3 n'indi minsi, ibyumweru ukwezi kurashize neza
nta gikorwa naki urumva bo barashaka kujya kubabohora ariko urabona ko byabayobeye byabananiye. zagezeho gute? urumva bo basa nkaho bagaba ari ibitero kuko nakubwira yuko izi bataye ebyiri makumyabiri yafashe n'ubundi zirimo abasirikare bakomeye cyane. Yego. Ubwo rero urumva niho bari kugaba ibitero ngo bajye kwibonaniraho ubwabo ariko n'ubundi ntacyo bitanga ariko nakuvuga ko imirwano none ikomeye n'ubundi iri kwa makokora na za kibongo n'ibibereye. yatangiye ryari? nakubwira yuko n'ubundi imirwano ikomeje kugenda iba atari uko ngo yatangiye ryari ahubwo nakuvuga ko ngubu bigiye kumara icyumweru iva buri munsi kuva ku itariki 24 uyu munsi turi ku itariki 30 urumva ejo bizari kuwa gatatu icyumweru kiraba gishize. Yego. Nibwo yubuye nyine bagaba ibitero byanga n'ibindi ariko icyo nakubwira cyo n'ubundi irakomeje kandi irakomeye kuko n'ubundi iri huriro rya Fardc na Fdnb barashaka gukura M23 mu misozi miremire kandi na M23 yafashe umwanzuro wo gukomeza gufata ino misozi kugira ngo kuko ino misozi bayirekuye kwinjira mu mujyi wa Uvira byaborohera ku rwego rwo hejuru. Yego. akaba ariyo mpamvu nyine ubona harimo ikibazo gikomeye cyane kuba Fdnb bashakaga kwinjira mu mujyi wa Uvira kuko umujyi wa Uvira bumvaga ko bari buwinjire mu minota itarenze 3 nk'uko ku mbuga nkoranyambaga ababivugaga tuba kugira umuntu ujye kubona internet biba bigoye ariko abenshi bisaba ko babasimbukira ahantu mu matabona agiye atandukanye. Rezo ziboneka gake cyane ku rwego rwo hejuru usanga iri naheze. Yego. Ariko bavugaga ko n'ubundi isaha ku isaha n'ubundi aba FDN basaga nk'abari kubyina intsinzi abari Bujumbura bose bavuga yuko n'ubundi ubuzima bugiye gusubira mu buryo kubera ko uno mujyi wa Uvira usa nkaho ufite icyo uvuze ku gihugu cy'u Burundi uri buryo mu biganza byabo kuko nta nubwo byabyitirwaga ko ari ihuriro rya Fardc ryafashe umujyi wa Uvira ahubwo byasaga nkaho ari intsinzi kuri FDNB ikomoka mu gihugu cy'u Burundi kuko impamvu ikomeye nuko nakubwira ko ibikorwa byinshi biri muri uno mujyi wa Uvira byose ari by'abagwizatunga baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Hari icyo biri guhindura amaginga ya benshi bari bagize ubwoba bavuga ati nk'abaturage batari bakeya bari mu bice n'ubundi za M23 yobora nakuga nk'abari muri za Kamanyora abari mu duce twose turi muri ibyo bice nyine urumva ko itangazo ryari ryasohotse bitewe n'ibitero bikomeye Fardc bari bafite n'aba bazungu bakomeje kugenda bayobora iki gisirikare. Ese safari abo bazungu bakiyobora gute? Nakubwira yuko kwa Mboko ariho n'ubundi basa nkaho bari kandi ikindi nibo bayobora nibo bakomandinga nyine sinzi izi gisirikare sinzi nuko gusa numva ngo nibo bakomandinga urugamba. Yego bwana Safari mbere yo kuza kutubwira izindi mpinduka zijyanye na deployment iri gukorwa M23 yarayikoresheje ibiganiro itanga ishusho ya 2023 ndagira ngo unyemerere mbibwira abadukurikiye ubwo tugaruke n'ubundi utubwira n'ahandi kuzindi yakise uko bihagaze. Yego. Nuko rero bimeze M23 agaragaje umurongo mushya w'urugamba rwa 2026 mu mujyi wa Goma. Abayobozi bakuru b'ihuriro Alliance Fleuve Congo bahuriye mu gikorwa cyo gusangira indamutso zigiye gishya cyabaye umwanya wo gutanga ubutumwa bukomeye bugaragaza icyerekezo cy'umutwe n'intego zawo mu bihe biri imbere. Mu ijambo rye umuhuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC General Major Sultan Emmanuel Makenga yagarutse ku mpamvu nshingiro ryo gukomeza urugamba ashimangira ko ari inzira ishingiye ku mpamvu zumvikana
yasabye abayobozi n'abayoborwa bose kurangwa n'umutima w'igitambo, ubwitange n'ubunyamwuga, abigaragaza nk'inkingi y'ingenzi zizatuma intego zateganyijwe zigerwaho. Yongera ko iyi myitwarire ari ingenzi mu guhangana n'ibikorwa by'imyitwarire mibi bibangamira amahoro arambye n'imiyoborere myiza. Ku rundi ruhande rwa politike, umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa yatangaje ko umwaka wa 2023 uzaba uw'ingenzi kandi wuzuye icyizere, awushyira mu kimenyetso cy'insinzi n'intangiriro y'ikiciro gishya cy'imiyoborere. Yavuze ko intego nyamukuru ari ugushyira urufatiro rushya rw'ubuyobozi bushingiye ku mutekano urambye, ubumwe bw'abaturage n'iterambere rirambye. Aya ni amagambo yatanzwe agamije kongera imbaraga mu buyobozi, guhuza imyumvire y'inzego zitandukanye z'uyu mutwe, gutegura icyerekezo gihamye cy'igihe kiri imbere. Abitabiriye iki gikorwa bagaragaje icyizere cy'uko ingamba zafashwe zizagira uruhare rufatika mu kugera ku ntego zatangijwe, mu gihe AFC ikomeje kwiyerekana nk'umutwe wo mu bakinnyi bakomeye mu miterere y'umutekano n'iya politike mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu by'ukuri rero navuga ko bwana Safari AFC yagaragaje ibigiye kuba, ariko wambwiye uti kuri tere n'ubundi hari biri kugenda bigaragaza ko ibintu byabigiye gukomera. Ibyo ni ibiki bihagaze gute kugeza ubu? Ni impinduka zikomeye, kuko nakubwira ko nyuma y'aho n'ubundi wabonaga ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb basaga nk'aho abahahamuye mama 2023, birasa nk'aho n'ubundi habaye impinduka zikomeye, aho n'ubundi ubona ko urumva kuba ahaburaga ibirometero bitandatu byonyine bakaba bakuyeho ibirometero bine. Urumva hano ni akazi kakozwe gakomeye n'iri huriro rya mama 2023. Yego, ubona ko nyine bakoze change, kandi urabona nko mu bice abantu bice byinshi nakora nko muri teritwari ya Fizi harimo ibice byinshi, hari amasentazi ubona ko afite umutekano. Nakubwira yuko n'ubundi mu mujyi wa Uvira nta kibazo, abantu bajya guhahirayo nta rwikango. Urabona nyine ko uko biri hari impinduka zabaye bitandukanye kuva ku itariki 24 kuva ku itariki 24 ku magingo ya kugeza ku itariki 28 gutyo byari ibicika. Wabonaga ko umutekano wasubiye urudubi, ndetse ubona ko n'ubundi ingabo z'u Burundi n'aba Fardc bari bikaruriye bino bice bigiye bitandukanye. Ubona ko hari igikuba cyatitse muri izi quartier zitandukanye. Kugeza ubu mu kiyaga cya Tanganyika aho watubwira ko byifashe gute bwana Safari? Twagiye tubona amakuru, uratwumva? Ikiyaga cya Tanganyika n'ubundi kiratuje ku mpande ku ruhande n'ubundi runorwa kuri axe ya Tanganyika Baraka. Yego, umutekano uracyacurwa n'ubundi na Fardc. Sinzi urumurangego nibo bari gukuramo ibyo barya mu minsi yashize ngo byari byarabuze, ariko nibo bari kubikuramo. Urabona ko nyine ubuzima busa nkaho bo bari gucunga, nibwo buri gukora, kuko nakuvuga ko ubwato bw'abaturage burageramo bagahita baburasa kubera ikoranabuhanga bafite. Buraraswa nande? Buraraswa ni axe iherereye kwa Mboko, niho ndakubwira hari utudrone n'indege z'intambara zikoreshwa n'abo bazungu b'uruhu rwera. Mu bice bya Mikenke ndetse na za Minembweho bihagaze gute kugeza ubu bwana Safari? Ni imirwano idakomeye cyane, n'ubundi gufakiranisha amadubu n'intare. Ndakubwira ko za Minembweho nta kibazo, Mikenke urabona ko naho nta kibazo, santere ya Mikenke nta ribi. Icyo ndakuvuga ko ni imirwano ubundi isa nkaho iherereye za Rwitsankuku. Nakuvuga ko kuri Tweze ho hariho ingabo z'u Burundi ziri gushyira ibirindiro. Birasa nkaho babaretseho kubera ko abenshi bagiye gutanga imisada muri kiriya gice nyine cyari gikomeye cyugarijwe gishaka gusatira umujyi wa Uvira.
urumva ko n'ubundi bisa nkaho ni imirwano isa nkaho idakanganye cyane, ndetse nta n'indege ziheruka kujya kurasa yo, kuko bari ku bwoba bukomeye cyane bw'amagambo yavuzwe n'umuyobozi w'igisirikare, bisa nkaho byahungabanyije abayobozi, ndetse bisa nkaho byateje ikibazo ho n'ubundi nishinjije igikorwa kigayitse cyo kurobanura nyine. Urumva icyo gikorwa bakoze nicyo ubona ko nacyo gisa nkaho cyabatitije ku rwego rwo hejuru. Ubwoba ni bwose, urumva ko ntabwo baheruka koherezayo amadrone agiye gutera muri ziriya bice, kuko baba bagaragaje nyine ko ibyo bakomeje kugenda bavuga baba bari kubishyira mu ngiro. Yego, naho kubirebana no kwerekeza za mu ntara ya Copo Karemi mu bivugwa byo bihagaze gute? Update ufite nize kuri iyi ngingo? Update zihari zo n'ubundi ubwo impamvu ubona bakoresheje imbaraga z'imirengera, bavuga yuko n'ubundi hari abantu bagezeyo b'abahungu nyine nakubwiye ba 23 bafite imirwanire ikomeye. Yego, bavuga ko harimo abagezemo, ubwoba ni bwose, bafite ubwoba bukomeye cyane. ubwoba bw'iki? Kuko n'ubundi baba barimo, akaba ariyo mpamvu bari kurwana ku mbaraga, ku gitutu gikomeye cyane. Yego bwana Safari, reka dusoreze ngaho, urakomeza udukurikiranire n'ibindi bikomeje kugenda biburaza kutugezaho mu mwanya ndi makuru atosoye. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Saravista.